телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вершіндегі дақаға бөлі мәлімат. Бір sıra су чекіп чыққару иншатларда скважиналар қазылығы бойынша ешлер апрелінің бірінеде екенленмек керек. Бұл ақта сумен темелу вазиеті бойынша Мушавереде Сергей Аксенов хабер етті. Қырым елбасшысы қайт етті ке, умумен алғанда ерасты су чекіп иншатлардан Ахмеджитке бір суткада 110 бин кубометр су етіп кележек. Прогнозно вот мы смотрим по ситуации, не хочется, как говорится, какие-то авансы давать, но тем не менее видим, что прогнозы, связанные с дебитом по отдельным скважинам, превышены в итоге эксплуатации, то есть улучшены, соответственно, показатели. Скважина должна была 3,5-4 тысячи, дает 5,5-6 и так далее. Но это дай бог. Рассчитываем пока мы на худшие варианты гарантированно. Говорим, что к 1 апреля 110 тысяч кубометров из подземных источников в полном объеме будет поступать в систему водоснабжения города Симферополя. Даже если не будет там ни грамма осадков. Бұндан ғайры Сергей Аксенов Бақчасарай районда Марсиан Голының суыны Тавбадрақ қойыны суынен теменмек үшін құланмақ имканны огренмеге авале етті. Қырым елбасшысы Мескел коммуналь ходжалық визирі Дмитрий Черняев, Вода Крыма Мойсисенің хадимлерінен ве Бақчасарай районын елбасшысынен бірабер о ерге барып етмек вазифесіні бұйырды. По скалистому отдельно, Максим Владимирович, посмотрите, там жители правильно обращают внимание, что нарушается график подвоза в данном случае, но есть водоем рядом, который можно использовать, на мой взгляд, то есть непосредственно для обеспечения водоснабжения села Скалистое. В течение одной недели, Дмитрию Дмитриевичу Черняеву вместе с Водой Крыма выехать на место в Бахчисарайском районе совместно с главой администрации, разобраться, поставить точку, что необходимо сделать. Қырым бюджетінің масрафларыны 2021 сене аман-аман 30%-ға яда 60 миллиард рублеге эксілтіледжек. Бұақта Жұмхурия Акимиетінің мушавересі кетешатында белі олды весеқанын проекті бұл вақыт таздықланды. Масрафларының эксітілігі ярмадада федераль мақсадлы программаның тедбірлері екілмегене бағылы. На 2021 год доходы прогнозируются в объеме 150,8 миллиардов, расходы 152,2 миллиарда, дефицит 1,4 миллиарда. Источником финансирования дефицита бюджета выступает реализация пакетов акций, которые планируется включить в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности. 2023-2024 ve 2025 senelері Русия президентінің авалесі бойынша федераль мақсатлы программаның объектлері әмелге кечірілівіне умумен алғанда 300 миллиард рубле қошылды. Бұндан ғайры Жұмхурия Акимиетінің мушавересі кетешатында Қырымның нақлиет везері Евгений Исаковға коронавирус хасталығы юққаны белі олды. Ички районның яны Тюрихталь көйінде тарих аллеясы açıldı. Тедбірні Көпей даулығының 160 жылығына бағышладылар. Территорияның кой территорияларының комплексін кешафы адлы программа бойынша абаданлаштырылып, Ленуза Бурсиетова мезуны девам еті. Музыка сесі ве елчіртмалар или шәріфлі мұсафірлер қызыл шәрітні кеселер. Ички районның харитасында да бірде қатқалайық ер пейда олды. Деңіші ве ел-елдан дүлбер ве теміз же ола. Яңы Тюрихталь кою пейда олуғының 160 жылығыны қайдете. Энді тарих аллеясы туған топрақта яшаған ве женглешкенлеріні аңмақ үшін яңы бір меркез олды. Бұл иш кой территорияларының комплекс инкишафы адлы программа бойынша бежерілді. В Советском районе было 20 таких программ. Я считаю, что в Красногвардейском поселении, где мы находимся, это уже 5-я. И все программы были исполнены вместе с тружениками, здесь жителями этого села. Это очень важно для нас, чтобы жители с каждой программой увеличилась та сумма взносов наших жителей здесь. Объектның фияты 3 миллиондан біраз артқач. Әмде параларының бір қысмыны ерлі сакинлер өзлері топладылар. Скемлелер, фенерлер 70-тен зияде терек. Яңа аллеяда бұлар эпосы бар. Оны бері-берлікте абаданлаштырдылар. Койның сакинлері арасында четте қалғанлар олмады. У нас предприниматели очень активные, руководители сельхозпредприятий, население. У нас тренажерная площадка, мы обустроили футбольное поле, парк у нас есть приятное свидание. И вот теперь аллея истории. Аллея буратлық зона солмақтан ғайры генчлерге ватан первер тербие бермеге имкан açқан бір объекттір.
Диққатқа лайық яңы ер бұл кой сакинлерінің ақиқи ғұрурыдыр. Владимир Странский тариф етейки бұл оның бабасының, қартбабасының ве қарт дедесінің туған ерідір. Оның үшін кой абаданлаштырылуына иссе қошмақны шерев деп сая. Жители сами приходили, вот, приезжали даже те, которые живут далеко-далеко, на севере живут, вот приезжали и давали деньги, говорите, вот наш вклад за то, чтобы сделать наше село. Кой территориялары эп деңіше. Кемерде енді олар шер территорияларындан қалышмай. Ички районы есе чоқысы жетлерге баққанда лидер сайла. Қырымда кой территорияларының комплекс инкишафы адлы программа бойынша 100-ге яқын проект амелге кечіріле. Олардан 10-ға яқыны бұл сенінің сонына же тақдим етілежек. Ленуза Борсейтова, Алим Сейдалиев, Милет үшін Ички районы. Интернетте луғатчық деп адландырылған қырым-татаржа русча ве русча қырым-татаржа луғат пейда олды. Электрон нешірде сөзлерінің сайысы 45 бин. Оның яратылығына не себепчі олды? Луғатның қысысиеті не де бұақта сұлтыне бақал тариф етмеге азыр. Бұл луғат электрон китап дегіл, бұтын бір сайтыр. Оның көрініші саде, ама бұл оның етіжмемізлігі дегілді үстінлігідір. Чүнкі тамам техник усулар олмағаны себебінден элявет тез чалыша ве электрон ташыйжыда аз ерала. Бұндан да ғайры мында бір sıra функциялар теклиф етіле. Человек может в любой форме слова найти, перевести. Мы добавили туда систему примеров, то есть человек может увидеть, как слово употребляется в контексте. Мерахлыке луғатны істеген ташыйжыға әндірмек мүмкін, сонра есе ата интернет олмаған вақытта құланмақ имканы олур. Главной особенностью крымско-татарско-русского и русско-крымско-татарского словаря «луғатчық» является то, что его можно установить как на телефон, так и на персональный компьютер. Для этого нам нужно зайти в раздел «Как установить», и тут мы видим перед собой исчерпывающую ясную инструкцию о том, как это можно сделать. Айдар Аджавапов бұл электрон нишырның ғайви илхамчысы ве оның яратыжыларындан бірісідір. Возникла у меня спонтанная идея оцифровать книгу Еги Шерфетдинова «Звучит Хайтарма». Это книга о крымско-татарской народной музыке, о фольклоре. Там записаны ноты песен и сами тексты песен тоже. И тогда возникла идея о том, что такого рода инициативы, такие идеи, они востребованы в обществе, что это сейчас нужно. Иш бір ярым ел девамыты чоқысы басма верахами нешірлер мен бағалар олара хуланылды. Яратыжылар чоқ вақыт малюмат топладылар. Шимді де луғат хуланылғанына бақмадан оның әп қошма сөзлер кірсетілі. Этот словарь постоянно развивается. Каждый человек может сообщить о том, что что-то не так. Какая-то ошибка, какой-то неправильный перевод, какая-то функция, допустим, работает не так, как задумывается, или же, например, предложить какую-то новую функцию, какую-то новую возможность. Электрон нешірінің яратыжысы айтқанына көре қырым-татар рус луғат бубуюк системаның кічік бір қысымыдыр. Мы имеем множество источников, но эти источники мало чего общего имеют друг с другом. Наша главная идея – это дать возможность всем крымским татарам, и не только крымским татарам, всем желающим, возможность легко, быстро и удобно найти нужную ему информацию. Луғат яратылуы üzerinde бұйық бір команда çalıştı. Филологлар, программчылар ве қырым татар теленің инкишаф етмесіне первасыз олмаған адамлар. Әнді яқын вақытта команда өз темелені инкишафыны девам етежек. Сұлтане Бакал, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Сақ шерінде чоқрақ дамбасында нақлиет әрекеті açılды. Бұдаққаны шерлелер бір қач ел бекледілер. Елінің бұл 500 метрлік қысмы шарты оларақ шеріні екі қысымға бөле. Ерлі сәкенлер емен енді тұқынтылар ексілер. Бұақта Сабина Деневаның левхасы. Yolda hareket açık ama дамба реконструкциясы boyunca işler devam etti. Руслан Завадка 30 yıllık tecrübesi olğan aydavcı. Bu açılımны sabırsızlıkla bekledi. Her sabah işke bu kısımны aylanıp katnay. Ofiske yetip barmak için 40 dakika vakitın ketiyedi. Добираться без проблем это одно. И летом здесь, когда движение еще больше начинается, соответственно, все выезжали через трассу. А трасса, как всегда, загружена, вечно на светофорах пробки. Сейчас, сами видите, движение пошло, уже как-то легче стало.
Yol kurulması federal maksadlı программа boyunca alıp barıldı. İşler 2016 sene başlanğan edi. Birinci tış hizmetçi vazifeni becirip olamadı. Yeni anlaşma boyunca işler 2022 senesi yekünlenmek gerek idi. Ama ikinci tış hizmetçi kuruculuğunu müddetten evvel yekünlep oldu. Bu yol kısmı endi nakliyat katnavı için açık. Дорога была разбита и передвижение было, ну, скажем так, просто по грунтовке. И на самом деле на сегодняшний день то, что открыта дорожная часть, это уже является большой победой, и для жителей это очень-очень важно. Kuruculuğa 63 milyon ruble masraf ettiler. Çoxraq Dambası şehrinin iki kısmını bağlay. Yol ise Çoxraq Gölü ve Kovşatlı havuzuna arasında yerleşe. Yakın vakitte iki taraftan da piyadeler zonası peyda olacak. Bu hafsız oralanğan ve yarıklanğan kaldırım olacak. Bundan da gayrı ayak maşına yolu ve kıynalıp yürgen grajdanlar yürümesi için yer ayrılacak. Sak şehri için bu pek aktual. Çünkü tedavilenmek için şehirge kelgenler arasında beden imkanları sınırlı olan adamlar pek çok. И на машине тяжело было ехать, и транспорт плохо ходил. А сейчас, конечно, очень прекрасно. И тротуарчик будет, и... То есть смысл в том, что проще пройтись, чем ехать на личном транспорте. Yolun umumi uzunluğu yarım kilometr, kenligi 22 metr. Onlardan endi 8 metr yerde asfalt döşildi. Mütehassislar aytqanlarına göre bu mürekkep obyekt. Herkesge kelişsin deb tırıştılar. Onun topşırılığı dekabr ayına planlaştırıla. Sabina Deniyeva, Sait Vilayev, Millet üçün, Saq şehri. Kurman rayonunun Novoalexeyevka koyunda yana skvajina kurula. 20 yıldan ziyade koyge su sıcak men badan keli. Böyle suna ne içmek ne de turmuşta işletmeknin imkanı yok. Onun için yerli sakinler tuzsuz su almak için komşu koylarga katnamaga mecburlar. Bu mevzu haqda tafsilatlarını muhbirimiz Güzel Mambetova bile. Новоалексеевка койның сәкенлері үшін беклемек яшайыш тарзына чывырылды. Тусы сувны көйлелер 20 елдан зияде көрмеділер. Сув мында sıcak мен бадан келе. Оның арареті 100 градусқа еті. Evlerге келіп еткенче біраз сува. Амма мен баға якын ерлешкен evlerini бойле сувнен ата қыздырмақ мүмкін. Бойле сув içмекке ярамай. И мы все стоим возле крана в очереди, чтобы набрать в баклажки воды, привезти для того, чтобы приготовить кушать, напоить хозяйство и все. Потому что от воды, которая идет у нас по трубам с источника, у нас в хозяйстве птица не живет долго. Койның ескери қысмыны сувнен темин еткен ескі скважина тап 90-нчы сенелері іштен чықты. Новоалексеевка койның сакины Нина Лисичкина умютетеки. Яны скважина койды сув тоқтамаздан олмасыны темин етер. Мы очень рады, что будет. И если вот действительно у нас будет на душе такое спокойствие, потому что вода, у нас огороды все от этой воды, в общем, плохие. Земля от нее очень плохая становится, не урожайная. Новоалексеевка койның сакинлері сувны комшу көйлерден ташымаға мечбурлар. Яны скважина чоқысы меселелеріні чезер. Мутихасыслар энді 115 метрны қаздылар. Сонки мақсат теренлігі 160 метр олған скважинадыр. Кой мемориятының векиллері айтқанларына көре Новоалексеевкада скважина қазы башланмасына тек бұсіне ұрышы болдылар. Администрация Амурского поселения были заказаны работы по составлению проектно-сметной документации. Стоимость работ по бурению скважины в районе 6 миллионов рублей. Будут проводиться работы по восстановлению сетей водоснабжения для того, чтобы в каждый дом в селе Новоалексеевка зашла питьевая вода. Объекттың паспортына бинаен скважина қазылығы бойынша ішлер әнді бір қач аптадан сон декабрдің орталарында юкенленecek. Güzel Mambetova, Дмитрий Низовой, Millet üçün, Kurman rayonu. Yok eticiler Konyo 1986 senesi noyabrның 30-ында 20 asırның en büyük texnogen kazasından son veran etilgen Chernobyl AES energoblokны üstünde sarkofag kuruculuğu yekünlendi. Kırım bugün radiasyon kazalar akbetlerinin yok etken iştirakçilerine hatırlay. Chernobyl'de bu 650 bin adamdan ziyadedir. Onların arasında 3 binden ziyadesi Kırımlılar. Rusya Fevkalade Vaziyetler Vezirliginin xadimleri Yarmadada qışqa, yani ava bozuluvuna ve birden sovuqlar kelmesine azır olğanı teşkirmege devam eteler. İdarenin xadimleri elektrik teminluf ve yakarlıq yetkizülüvü toxtanılmazdan çalışmasına yollarını temizgen
Темізлеген мақсус техника насыл вазиетте олғанна ве қазайы ғайырдан тіклев ішлеріні кечіріліне декқат айырлалар. Ахмеджет Акимияты де техниканы қышқа азырладылар. В настоящий момент мы в стадии подготовки находится 8 коммунальных дорожных машин. Вот тракторная техника, реагент готовится к погрузке, подготавливается место к погрузке. При наступлении резкого похолодания и образования лёда на дорожном покрытии мы готовы осуществить уборку в течение часа. Bundan da gayrı Ахмеджетке электрикlerinin uç çıkış бригадасы hazırlandı işler gece gündüz devam etti. В любой момент в случае увеличения развития аварийной ситуации, то есть в течение 2 часов я могу по РЭСу увеличить до 6 единиц техники и также персоналом для устранения любой аварии по городу Симферополя. Вкусы России адлы конкурсында рейберюв devam etti. Қырымның деңіз мақсулаты ве аквакультура шымдылық таблуының орталарында ерлеші. Ечке районда ферма қожалығы бір елда 10 тоннаға яқын уникаль балық сата. Бұл ақта Сабина Дениваның левқасы. Хавузда бинден зияде балық ялдай, ама бірден оларны көрмекнің чәресі yok. Оларға аш берілген вақыт суф санке қайнаған кебе ола. Балықлардың үстінде мермер орнеклері елтырай. Оның ішінде олар мермер сом деп адланалар. Қырымда бөле балық тік ичке районында асырала. Кичек балықчылар есе Краснодардан сатын алына. Это разбив, в принципе, является вечно голодной. Ее сколько ни кормим, постоянно будет кушать. И при приемах пищи, так как корм воздушный, он плавает поверх, рыба поднимается кверху. Русияда мермер сом таби шариеті осмей. Бұл балық үшін сомның оптималь дәрежесі 30 градус олмалы. Бұл балықтың ватаны Африка ве Дженуби Хиндистан. Люди, живущие здесь, они ее не видели. Она для них выглядит фантастически, потому что рыба, во-первых, без воды, рыба со вкусом мяса, с зеленой икрой. Ну, то есть такого еще никто не видел. Балық хожалығы енді уч яшында. Бусене фермачылар вкусы России адлы конкурста иштирак етмеге қарар алдылар. Анда олар Қырымның деңіз мақсулаты ве аквакультура брендіні тәқдим етелер. Ферма емтірі балық емді деликатеслеріні сата. Сонкесі тамам bu yerде истесал етіле. Бу суық ве сыжақ шекілді исленген балық. Емді консервалар. Бір мевсімде яқын 10 тонна балық мақсулаты асырала. Ишленіле ве сатыла. Люди видят, что это рыба новая, и боятся ее покупать. Ходят на ярмарках, смотрят как на диковину какую-то. Говорит, да, я бы попробовала, но не знаю, какая она по вкусу. Фермачылар ось мақсулатыны чешет конкурс ве ярмаркаларда тәқдим етелер. Мермер сом 2 сутқаға суфсыз яша биле. Ама сатуфқа чықарылған балықтың көрінішіні яқшы олмасы үшін оны айрыча бақмақ керек. Балықтың ұзынлығы ярым метрге же, ақырлығы есе 1,5 килоға же етмесі үшін 6 ай девамында күнде 2 кере аш берелер. Ади сом балығына бақында мермер чешетінің балық қоқусы олмай. Еті бейяз, яда біраз гүлгүлі, яғлы ве лезетлі. Мясо в нашем соме светло-розовое, как заметите, не как в обычном соме. Вот. Он приравнивается вообще на 2-м месте после осетра, стоит по полезным. Қырымның бұл брендіні зиядеже танытмақ үшін вкусы России конкурсында декабрьнің 2-сіне же рейберювді иштирак етмек мүмкін. Сабина Дениева, Рамазан Ливапов, Милет үшін, Ички районы. Шындaki дақыға бұл хаберлерінің епседі келеде кейнімізні қачырмаңыз.